Kungase kuhle ka nakangaka namhla eMozambique bekunene bekusindlenge belithole kunemthimba lapha umntana Nkosi Sibahle sibona ke nangamagwalagwala lapha bekuhle nangumntana Nkosi Sakhizwe umntana Nkosi kubona uthola umthwalo lapha kwakhanya ukuthi awuvele umntana Nkosi uphume ngesandla sangasekudla wakhishwa ngesosilwane ungathini nje wena mhlambe ngaso ngesingisi ngeexperience yaloko lokwentekile umthimba wathathe wena lobe ingqayizi vele awusange sewendeke umthimba la kuphuma khona umntana lotalwa iNkosi Mswati wesithathu solo yabekwa ngo1986 Nkosi bekukuhle kakhulu nathi nje sijabulile kubambisa tathe wethu simfalele loyo mfalo size sifike la eMozambique so siyajabula nje kubona ukuthi konke kuhambe kahle ukuthi kube impumelelo sibafisela indlela lenhle as sebahlangene bangumndeni sesingumndeni munye and batawuqala wabo umndeni bana Yasin siyabafisela vele nje lokuhle Ndana Nkosi Siyabonga Hlubi wena nguyinkosatana manje yembali Hlubi siyacela kusukhuthade imbali ukuthi nayo itigcine kuze kusingalenye ilanga ikhishwe ngemthimba njengemntwana Nkosi Sibahle Nkosi siyakhuthada imbali ukuthi itiphathe kahle futhi ikhethe kahle basebenzisa inqondo zabo nje bayihlatiye kahle lendzaba bangakavumi ukuthi bakhokhe ngalomthimba singabhekana nje mntana Nkosi kusona mhlawumbe utawuqhamuka kupho kakho mhlawumbe America noma kuphi Nkosi sitawubona sekwendeka wena wekude akube kuhle Nkosi cela sekhuthelwa nje emakhosini siwabonga ngoba na umsebenzi mkhulu siyawubona ukuthi amakhosi bekawethwele libutho leli libulala inyoka simane sekhuthelwa nje sibonge kuyo amakhosi wena waphakathi Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo